Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga maqtovlar aytıp, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytıp, özümüzdün kelgen jerimizden inşallah sözümüzdü başlayız. Qala el-imamu Sadruş Şeriati Ubaydullah ibn Mes'ud el-Mahbubi el-Hanefi el-Bukhari rahimahullahu teala ve adamallahu nef'ahu fi'd-darayn amin ila an qala fi kitabil eymani faslun fi halifil qavli. İmam Sadruş Şeria el-Bukhari özünün muhtasar kitabında kitabının içindeki ayman, kasam, antiçü kitabında faslun fi halifil qavli söz menen kasam içünün bölümü deydi. Bunday buga çeyin kanday olgun, buga çeyin bunday iş kılsam, anday olsun, anday iş kılsam tigindey olsun dep adamdın amalına baylanışkan işler olsa emi sözgö baylanıştı. Süyleyim, ömür boyu süyleyim, antem mintem dep mına uşuğa baylanıştı kasam içü. Bul kasam içü dağı bizdin jerimizde, bizdin elimizde, bizdin Orta Azya, Kırgızstan musulmanlarında bar joruklardan biri. Hanisa fi la yukallimuhu in kallamahu naiman bi şartı iqazihi. Eğer de bul adam ga süylebeyim dep kasam içti deydi. Bul adamga süylebeyim dep kasam içti. Keyin oşol adam uktap atkanda barıp aga süyledi. Emne bolot dese, uktap atkanda oşo süylegen sebepten tigil adam oygonup kete turgan bolsa, anda kasamı buzuldu deydi. Demek uktap atkanda barıp süylebeyim dep süylese, al kasamı buzulbayt oygon bolsa. Demek bir adamga süylebeyim dese, anan uktap atsa, bar oşoga süylese, al sözdü ugup turup oygonup kete turgan bolsa, kasamı buzulup kalat. Eğer de ugup turup del oygonboy turgan bolsa, onda anın kasamı buzulbayt. Antkeni uktap atkan adam gayip görünbögen jok adam ökümünde. Je uktap atkan adam alıstan kıykırıp süylösöň. Misal üçün Eşmatga süylebeyim dedin, Eşmatın kızıl askerde turat, sen uşu yerden turup Eşmat dep kıykırıp süylep koydun, biroq al ukpady, kasamı buzulgan jeri jok. Yani biröge süylebeyim degeninde oşonun uga turgan mümkünçülükö, kasiyetke ee boluu şart kılınat. Demek uktap atkanda süylösöň ukpay kalsa, je esop atkanda süylösöň, je alыс жерде turganda kıykırıp süylösöň ukpay turgan bolsa, süylebeyim degen kasamın hiç kандай problema jaratpayt, kasam buzulgan jok bolot deyt. Al emi kitap жазсачы dese, "Walaw kataba ilayhi kitaban aw arsala ilayhi rasulan ayahnas." Biröge kat жазıp jönötüp berse, süylebeyim degen biröge kat жазıp jönötüp jiberde. Je süylebeyim degen jönele bir adamdı aytты, sen barıp aytıp koy dedi. Elçi jönöttü. Bunun kasamı buzulbayt. Antkeni süyledi degen başka, kat degen başka. Televizordan süylegen başka, eşigin tıkıldatpar özüne gözün dikti alıp süylegen taptakır başka. Oşol siyahtı biröge süylebeyim dese, oşol adamga kat jönötsö, je elçi jönötsö, al süylegen bolup esepteledi. Antkeni ököten bizdin ürpübüzde söz dep aytılınbayt. Ököten bizdin ürpübüzde urmatlı bir tuğandar emne söz dep aytılınbayt deydi. Emi sen ayttın Eşmatga süylebeyim dep kasam içip koydun. Eşmat anıngı bilbeyt. Taşmat dep sana kıykırsa sen dedin. Labbayk dep жооп berdiň. Sen aga süylebeyim degensin, birok al kıykırganda sen aga жооп berip koy. Labbayk, emne deysin dep. Muna oşol dagı seni süylegen bolup eseptelet, kasam buzulup kalat. Ştrafın tarta beresin. Ştrafın emne tarta beresin. Emi namaz okuat durup "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dese, ana süylebeyim degen Eşmatın oң jagında tursa, de sol joyuň oturup alanken "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" desen, al seni karap turup "Aleyküm selam" dep koysa, anday bolot. Jok, namaz buzulbayt. Namaz buzulbayt, antkeni namaz okup atasın, süyledi dep de aytılınbayt.
Süylödü aytılınbay. Tasbih tarta turgan bolsa namazda degele namazdagı sözdür, al namazды nemeni inşallah bu antkeni bular söz dep aytılınbay. Bilesiňerbi? Peygamberimiz aleyhisselam wagtynda bir sahaba gelip anan namaz okup kaldı, anan keyin çüşkürdü. Bilesiňerbi? Biri çüşkürdü. Biri çüşkürgende bunu da aytdı. Yerhamukallah dep kıykırdı. Kıykırganda başkalar birin karap sandarın çavuştu. Söylebe dep. Emne antasyňar dedi. Ansay mitip kalıştı. Kızık bular şunu öğretip kıjalat namazı bitirdi. Bitirgende Peygamber aleyhisselam aytdı. Bir tuğanım bu namazda adamdın sözleri jürübeyt dedi. Demek namazın özünün zikirlerinin bardygy adamdın sözde aytılınbayt. Demek süylebeyim degen bolsa oşol söz menen süylödü bolboyt. Gördüňөр tuğandarym, Kur'an okugan menen, tasbih aytgan menen, tahlil aytgan menen eger namaz içinde bolgan bolsa. Anan bir oqsutdan biri kandaysın dese, subhanallah dep koyju, elhamdülillah dedin, anda süylögen bolarsın. O zaman sırtında kaç mesele. Demek namaz içinde salam aytsa dagı süylöp koydu degen mesele inşallah ketbeyt. Antkeni biri namaz okup atsa, anan sırttan biri qarap onu süylöp atat dep aytpayt da, namaz okup atat dep aytat. Demek ürpübüzde söz emes nerse bu kasam meselesinde söz emes dep aytılınıp keteberet. ولا في لا يكلمه إلا بإذنه إن أذن ولم يعلم به فكلمه. Şonda öyle kasam işte. Ben ağa süylebeymin, al ruhsat vermeyince dedi. Bir geçke sura öğrenirken sen söyleyiveresin de uruşup koydu. Anam bu kapı olup kaldı. Men söylegen jaman eken dedi. Bol deme. Özü ruhsat vermeyince vallahi billahi tallahi men söyleben dep kasam içip koydu. Antik olup kaldı. Ukta uşunday bolup atkan turbay dep ben ağa ruhsat berdim dedi. Biroq ruhsat bergenin tigi kasam içken bilgen jok. Bilbey gelip adaşıp ketip söylep aldı. Kasamı buzuldu bunu kantkeni, bu ruhsat berilgeni bilgen jok. Al ruhsat berdi. Biroq bul adam ruhsat berilgeni bilgen. Antkeni ruhsat degen söz Arap dilinde i'lam dep aytılınat. İzin degen söz. İzin ruhsat. İzin ruhsat. Azan izinden alıngan. Ruhsat. Bu degen namaz ruhsat gelgile degen söz. İ'lam degen söz, izin degen söz, kabar berүү degen söz. Abul ağa süyleyivергenge kabar berdi, biroq kabar tigil adamga jetken jok. Oşol sebepten anın ruhsat bergendi kabar jetpestен turup ağa süylep alsa, anda kasamı buzulup kala turmatты bir tuğandar. Demek bu şol mesele emne etibar alınışı gerek. وفي لا يكلم صاحب هذا الثوب فباعه وكلمه. Emi eşpet çapan giyip turgan eken, jaşıl çapan, jelek çapanды gösterip aytdı. Uşul çapandın eesine süylebeyim dedi. Açıkta deyip koysa gerek. Anan eşmat çapan satıver taşmatqa. Emne kılat demi? Gelip eşmatqa süyleyverse bolboy bu. Uşul çapan desine süylebeyim dedi, çapan satılıp taşmatqa ketip kaldı. Taşmat eesi olup kaldı dese, alımlar aytışat, yok, eşmat çapan eesi olçu da. Uşul çapan eesine süylebeyim degende, çapandın özüne düşmanlık kılgan emes, balkim çapan içindeki adamga düşmanlık kılgan. Uşul çapanın eesi degeni, oşol aytıp atkan uçurda çapandın eesi, oşol adamga süylebeyim degen mani deydi. Demek eşmatka süylebeyim degen söz gelip çıkat deydi. Taşmat bunu satıp alıp giyip alsa ağa sүйleyiveredi. Çünkü bu çapandın eesine süylebeyim degeni oşol adam. Biroq alımlar aytışat kebir adamlar kede adam oşol çapanga baydan süylebey koyuşu mümkün dedi. Misal üçün çapanın biröden gasıp kılıp, reketçilik kılıp, tartıp, julup alıp giyip aldı. Bu namaz okusan namazın dürüs, biroq soğu jok burada. Bak suup, urdap algan kiyim, zorutap algan kiyim. Je çapanın çılık jivekten, erkeklerge aram. Sen jivek giyive dedi. Dese bolboy men jivekten kendi çapan giyip aldım. Uşul çapan nesine süylebeyim degende, uşul jivek çapandı giyip turgan uçurunda degen mani boluşu mümkün deydi. Biroq alımlar aytат, jok adatta uşul çapandın je uşul maşine nesine süylebeyim başka degende oşol adamdın özüne aytılıngan bolot. Al giyimge aytılıngan bolboyt dep жооп berişet.
Ошондой эле bir adam bir topu giyip dursa, ушуну эсте сүйлөбөйм деп ишарат кылган болсо дагы топуну көрсөтүп туруп. Бирок ал топун жоготуп берсе, сатып берсе же өрттөп берсе деле ошол адамга сүйлөсө касам бузула берет дейт, да? Кийимди колу менен көрсөтүп айтса деле дейт. Wa fi la yukallimu hadha ash-shabbi fakallamahu shaykha. Эми айтты. Ушул жигитке сүйлөбөйм деди. Жигити карып чал болуп, сакалы как кирип, ушул таяк таянып калды. Эми сүйлөсө болобу, жокпу? Жигитке сүйлөбөйм деп айткан, бул чал болуп калды. Десе ага деле сүйлөсө болбойт дейт. Сүйлөсө касам бул анткени жигит деген дан жаштыгын эсепке алган жери жок, балким ошол адамдын өзүн эсепке алды. Жанагы ал-адату хакиматун, адат өкүмдар деген эреже айман бабында өтөшкө кирет. Үрп-адатта, салтта ошол нерсе кандай түшүнүлсө, касамба ошого карап кете бериш керек. Көбүнчө жанагы аял эркектер урушуп кетип, анан аял эркектин чөнтөктөрүн чукула берип, анан телефондорун аңды берет, бир неке кылат, телефон чалып бир некени сура берет. Анан эркектер аларга касам ичип айтып алат бир нерселерди. Ана ошол маселе ызычуу болуп, оштон келип аткан, таластан келип аткан, маселе кантип чечилет, китепте жок экен, палан түкүн дейт. Анда көп деле китеп караанын кереги жок. Маселе ошол келген региондогу үрп-адатта ошол сөз кандай айтылынат. Кээде бир эле сөз бул жерде мындай, тигил жерде мындай, мисал үчүн. Чын ошол себептен үрп-адатка байланышкан маселе. Демек ошону фатва берген аалымдар ошол жердин салтын, каадасын билип, ошол сөздү билип, менталитетти билип, ошондо гана фатва чыгаруу керек болот. وفي هذا حر إن بعته أو اشتريته إن أقد بالخيار. Emi kulu var. Eşmet degen kulu var. Kuldu gösterip aytты. Eğer mına uşul kulumu satsam, kulum azat bolsun dedi. Kanday satsam bir önükü olup kalat, kantip azat bolup satı verirsen. Antkeni kuldu satsam azat bolsun degeni, birinci kuldu sattın, satуу degen iş boldu. Andan keyin azat bolsun dep atasın. Bирок sen bирөөгө satып берсең, ал бирөөнүкү болуп калды. Кантип бирөөнүн кулу сен азат кыла аласың? Маселе проблема чыгып атат да. Сатканында бирөөнүкү болот. Бирөөнүкү болгондо же сеники эмес деген маселе. Сатып алсам азат болсун деген маселе оңоюраак, түшүнбү? Сатып алдың, сеники болот, дагы чыгып кетет деген сөз. Маселе кыйын дейт. Кандай болот дейт? Ыктыяр коюу шарты менен дейт. Мисалы үчүн ушул кулду сатсам азаттыкка чыксын деп туруп, бирок 3 күн ыктыяры менен 3 күнгө чейин пикирленейин, 3 күндө айнып алсам сеники, айнысам меники дейт. Содан ушундай түрлөрү бар, эртең содан эмескенен окуйбуз, хияр деп коет, ыктыяр алуу. Мен сага ушуну саттым, бирок жакшы көрүп атам дагы деле, бир 3 күн мага ыктыяр бер дейт. 3 күнүн ичинде алсаң алып калдың, эгерде өзүм жагып калса кайра тартып алам дейт. Ыктыяр менен койсо, анда ошондо сатты, ыктыяр менен өзүндө турат дагы деле мүмкүнчүлүк, жанагы кул азаттыкка чыгып кетет ошондо. Эгерде дароо сатып берсе, азаттыкка чыкпай калат. Азаттыкка чыкпай калат, сатып алган деле мына ошондой маселе. Сатып алган деле мына ошондой ин акада бил хияр, ыктыярды ортого коюп айткан болсо дейт. Wa fi in lam abihu fakaza fa'ataqa aw dabbara. Emi эгерде ушул кулду сатпасам десе, инлем абиху, азаттыкка чыксын, эгер сатпасам деди. Факаза фаатака ва даббар. Азаттыкка чыгарат же аны мудаббар кылып берет дейт. Ушул кулду сатпасам, бул ошондой болсун деп айтты, дей турган болсо, анда ошону эмне дегенден кийин азаттыкка чыгарды же аны эмне тадбир кылып жиберди, анда эмне болуп кетти, ошол касамы иншалла бузулат дейт. وبفعل وكيله في حلف النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والإيداع
والاستيداع والاستعارة والإعارة والذبح وضرب العبد وقضاء الدين وقبضه والبناء والخياطة والكسوة والحمل deydi. Oşondoy ele kasamı buzulat deydi. Özümüz özünün vakilinin kılıusu menen deydi. Adam misal üçün kedi şunda seni kılbayım dedi, bürok vakiline kıldırıp koydu. Nikege turbayım dedi, bürok vakili varıp anatına nikege turup koydu. Kede özüm kılbayım dese, bürok vakili varıp kılsa kebir uçurlarda oşol nerse özü kılganda yolup kasam buzulup kalat. Kebir nerselerde özü kılış gerek bulut. Buna oşon aytıp berip atat. Birincisi, bu nikege turbayım dedi. Bürok vakili var nikege turdu atından. Kasamı buzuldu. Talak vermeyim dedi. Bürok talak demine vakil arkalı verdirdi. Kasamı buzuldu. Hul kılbayım dedi. Hul degen emne? Hul degen ayal özünün küyösünün talağın sattı olat. Munça tıyın bersen sen oşuk emne azatsın deyit misal üçün. Talak sana düştü deyit. Hul kılbayım degen bürok ayttı bari hul kıldı. Ayal talap kıldı, vakil makul dep işe aldı. Val etq azatlığa çıkarbayım dedi, bürok vakil azatlığa çıkardı. Val kitaba mukataba kılbayım dedi, bürok vakil mukatabaga bürok kulun çıkarıp jiberdi, anın hukuku var ele. Antkeni adamdın ökülü, vakili aytıp koyot, uşur işlerden barın kılsan bola öğret degen de araştırıcılar girgen bolsa emne oşonu menen ökülçülük kılıp koyuş ihtimali var deydi. Vas suluh andami amdin ataylar birön öldürüp koydu. Ataylar birön öldürüp koyunda boldu bu menen gelişmeyin dep kasam içip koydu. Misal üçün sen tuğanın bir öldürüp koydu. Sen ayttın boldu şulada men gelişmeyin dedin. İntibaka gelbeyim an öldürüş gerek, kasa salış gerek boldu dep turup aldın. Desen vakilin seni joştup koyup niye kılasın öldürüp sana niye payda gelet ondan göre biraz tıyın berse jetindir güyüp olup kalat başka falan tükün dep ana senin vakilin anı menen jaraşıp suluk kılıp ortaga düştü meseleni. Demek sen kılbaga ama senin vakilin kıldı, demek senin kasamın buzuldu. Demek kasamın tarafını töleşin gerek sen. Val hibati belek albayım degen, ce belek berbeyim degen. Ce sadaka albayım berbeyim degen, ce karız albayım, karız berbeyim, val istikrat karız albayım. Val ida amanatka koybayım, isti'da amanatka albayım, istiara büröge iaraga berbeyim vaktlı paydalanın. Albayım, iara berbeyim. Val zab soybayım, va darbul abdi kuldu urbayım. Va kada adayını karızdı töleyim. Va kabzigi tölöngen karızdı alam. Val bina üydü kuram, hiyata giyim tigem, val kisve giyim giyem, val hamul kötörbayım degen meselenin bardığında egerde vakil atkarıp koygan bolsa kasam buzulat deydi. La fil bey'i ve şirai vel ijarati vel istijari ve sulhi an malin vel husumati vel qismeti ve darbil veledi. Bro satuda, satıp aluda, icaraga berüde, icaraga aluda. Cana bir dünya meselesi oyunca gelişim tüzüğüde, husumaca sotqa var talaşuda, kısmet bölüşüde, ce özünün balasını uruda, alı vakta vakildik ötpöy. Eğer de vakil var balasını urup koysa, bala urbayım degen bolsa, vakil urup koygan bolsa, anda lur demes bol septelet deydi. Kul durgan bolsa kul özünün malı katары bolgon üçün agamal kıla beret, bирок balasına emes. Aytılıngan nesilerin bardığında vakillik ötpöйт. Emne üçün buluççuda ötöt, buluççuda ötpöйт degen mesele aytılınat. Aytılınganda bul jerde etege tügönbögen uzun filosofiyanın barını alıp gelet. Antkeni kebirö buyruk bermiş kaçat elemi kebirö kol menen atkarılış geregele. Oşol sebepten muna oşonday bolup kasam içilet dep aytılınat. Tagırak aytkanda kaysıl meselelerde ökül daima toluqqan iş kılat, kaysıl meselede daima kеңештiriп iş kılış gerek. Kaysıl meselede adadın özü kılgandığı ökülge karanda jakşırak degen mesele ürp adatка байланыштуу kete berip turmatты bir tuğandar. Men kılbayım dedi, bирок sen buyruk berip koydun, kılıp koydu, anda kasamın buzulup kalat, jegede buzulbay kalat. Misal üçün kanday, misal üçün gede sen ayarın bir işlerde kılıp koyt, sen kılbayım degensin. Anan oşunda karap göröbüz. Kaysıl işlerde ayalı özü kıla beret, güyönün atından kaysıl işlerde kıla albayt degen. Misal üçün üyden an karız bergen, tuz karız bergen, iğnelerin karız bergen, ayırması çok misal üçün. Bирок misal çoğurak maşinen aydap tur dep bir günge beri verse, koşta sırap gelse, je bolbosam uydu satı verse misal üçün sen aytasın soda jarabay kalışı mümkün. Antkeni ayalın bu nersege vakil emes, adattanday jok dep aytasın da.
İlla güyösü ölüp kalıp öyle baldarına çoğun çıkıp algan apalar özleri satı vermese, bırak güyösü var uçurda ayalı bu işlerde kılı vermeydi. Bırak maydı işlerde özleri kılı verir. Demek ürp adatta kaysil işlerde vakil tüzdüm iş kılı verir, kaysil işlerde kılıvayt degen mesele adatka baylanıştı boladı deydi. Allahu alem. Bırak kanda gana türü olvosun. Erkek uşunda kılbayım dep niyetinde vakilim daha kılsa degen bolsa niyetke jaraşa ketebilir alı vakta. Ha niyet yok bolçu dese anda adatты karayбыз. Adatты niyet jеңip kotuğanlar. ولا في لا يتكلم فقرأ القرآن أو صبح أو حلل أو كبر في صلاته أو خارجها deydi. Oşonda ele takır süylebeyim dedi. Süylebeyim dep durup Kur'an-ı Kerim okusa, je tasbih aytsa, je la ilaha illallah dep aytsa, je takbir aytsa namazın içinde tap takır al süylegen emes bolat deydi. Alem namazın sırtında talaş mesele. Şeyhülislam Havahir Zada'nın İmam Ahmad'ın fikirinde bu söz emes, bular kıraat, bular tasbih, bular zikir deydi. Bular zikir deydi. Alemi İmam Kuduri'nin fikirinde egerde namaz içinde okusa kısan buzulbayt, bürok sırtında okusa buzulat dep aytat. A bürok tuğrası sırtının içinde de zikirler al süylödeki söz emes, urmatlı bir tuğanım deydi. Ve yevme ukallimuhu alel meleveyni. Yevme ukallimuhu degeni ağa süylögen günüm degen söz. Misal üçün kasam içip koydu. Eğer men sana kaysı günü süylösem, mınday olsun tigindey olsun dep kasam içip koydu. Kaysı günü süylösem degen alel meleveyn günge tünge keteberet. Sana kaysı günü süylösem ayalıma bir talak düşsün dedi. Dep durup anan tündösü saat 3:30'da süyledi birögü. Tündösü süyledi o. Kaysı günü degen yok. Eğer de günü dep aytkan bolsa, kaysı gün anan gündüzü başka. Sana gündüzü süylesem, tündösü süylesem. Bирок kaysı gündüzü gün ошо суткага кетеберет. Кыргызча gün degen bu sutka. Bir gün 2 gün. Bir günde 24 saat var, 2 günde 48 saat var. Gündüzçü. Gündüz Bagımdattan kançaga çeyin? O Çamga çeyin. Ve sahha niyetü nahari. Bирок kaysı günü dep aytkan ubagында niyetinde gündüz boçu dep niyeti olsa, niyetin jakşı eken, niyetin özüň menen birge oşoga jarşa kete berебиz. Sen süйлöştün go tündösü dese, taksırı men niyetim gündüzü degen boçu. Bu gündüz iş kılda keçke süylöşet. Misal üçün bir çoň aytyşı mümkün da. Karasele geçki gıcı dep oğuz menen kulağı tınbay süylep atat. Bu iştebey, kanday bir iştebey aytdı. Sen kayсы gün telefondan süylöş işten aydayım dedi. Dep kasam içip aldı tege. Anan karasele tündösü süylöştü. Şam boldu. Azan aytdı daro süylep atat telefondan. Anan çocukka deldir aytışta biri ağa atandaşı var eken işten ketirbeyiz kasam içkesin süylödüm da kaysı gün degen aytdı. Men gündüz degen niyetim var ele tündös degen jokmун şam azan bolup kaldı boldu dedi. Hop taksır dedik. Niyetiniz özünüzdükü dep aytarız. Ve leyleten ukallimuhu alel leyli. Alemi kaysıl tünü desen anda tünküsün gana jaraya beret. Ağa gündüzü koşulbayt. Kaysıl günü desen gün meni tün kete beret. Bирок kaysıl tünü süylösün desen anda emne tün gana esepke alınat da ağa urmatlı bir tuğandarım gün esepke alınbayt deydi. Ve illa enne lil gayeti ve illa en lil gayeti ke hatta. Oşundoyla Arap dilinde illa en degen düşünük var. İlla degeni abirok degen siyaktı, illa an degen egerde eki söz türkümü, eki söz koşulup gelip kalsa Arap dilinde hatta bu çeyin degen manini tuyundurat. Kasam bağında deyit. Misal üçün ve fi in lem abi'hu fekaza ketip kaldı. Fe in kellemtuhu illa an yakduma zeydun ev hatta hanise in kellemehu qabla kudumihi İn kellemtuhu illa an yakduma Zeydun. Eğer ağa süylebeyim dedi. Eğer ağa süyley turgan bolsam Zeyd gelgende. Tağırağa aytkanda Zeyd gelgenge çeyin süylebeyim degen söz. Bu lemi Arap dilindeki gebir sözlördü kantip düşünü gerektiğini düşündürüp bu biz Arap meslekte zararlı emez. Anın manisi Zeyd gelgenge çeyin süylesem
dedi. Zayid kelgenden söylesem bolaveret. Misal üçün men sana Zayid kelgen geçen söylebeyim dedi. Zayid geldi kelgenden söylesem bolaveret. Je misal ayttın men sana örük buşkanга çeyin söylebeyim dedi. Je sen üylөнгөнгө çeyin söylebeyim dedin. Üylönüp nikah kıydı boldu söyley veresin. Jönele kıstap toydu söyleşip koysa yok. Nikah kıyılmayınca sep yok. Adamlar kuda dep katlaşa beret biroq nikah kıyıdelek bolot. Yok kuda bolelek al degen. Al kudalaşa niyeti var degen. Al janagıda договор намерение просто болду. Ал юридикалык күчү жок аныкы. Ошол сыяктуу шарият боюнча да ошол никеден кийин гана. Муну азыр нике кыйганда жакшы адат болуп калды. Никени кыздын үйүндө кыйып кетирип атабыз. Кээ бир адамдар барсак, кыргызда жокту кыласыңар, элде жокту кыласыңар. Жок, ошол шарият, ошол дин. Нике кыздын үйүндө кыйылыш керек. Биринчи маселе. Экинчи маселе, нике кыйганда өткөндө бирөө суроо жазды, мен окуп үлгүрбөй калдым. Эң жакшысы никеде кыз катышпасын. Кыздын таекеси, агасы, атасы, ана туугандардан бирөө кыздын уруксатын алып келип, вакил болуп катышсын. Бирөө кат жазыптыр. Молдекелер нике күнү нике кыйып отуруп, жанагы жаңы келген келинди карап отуруп, гусулу бузулуп калгандар дагы бар экен. Мени каттуураак айтсын деген го, мен окуп күлкүм келип кетти, араң эле калтырдым биякта. Чындап эле ошондо жасанып алган болсо, ошон үчүн нике кыйган учурда ошол жанагы кыздарды киргизбеш керек дагы. Ошол кыздын агасы, тагасы дагы бирөөсү келип туруп эмне кылыш керек? Уруксат сурап келип, анан сурайт. Эшматтын кызы Ташмат өзүн багыштадыбы дегенде тиги киши багыштады дейт дагы. Ошо менен нике кыйып, ошого өткүлө туугандар барыңар. Өзбектерде ушундай, даргиндерде ушундай, дүнгендерде ушундай. Бизде кызды тастай тап отургузуп алып, анан сурай беребиз. Арбанын артында болсо чеч. Жок, баары бир. Жакшысы келбесин. Үнүндө эле угузбасын. Адамдар үнүндө эле мындай бир өздөрүн бөлөк абалга келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн үнү дагы чыкпасын. Ошондой. Кантип? Жана ошол угулсун дейт кой. Чыктым, тийдим деген угулсун сиретип болдум дейт бар. Ошол өзүн сурап атканда кербез, эчтекеси жок болуп калган болсо, болбосо тиги өкүлдүк угулсун андай болсо. Өкүлдүк угулуш керек. Угулушка кантип билебиз? Ошого жең эсап келип, анан кызды кыйнап, анан кыз деген элестетпей кантип өзүн багыштадым деп айтат. Мына чечендердин салтында эки жакшы салты бар экен да. Бирөөсү чечендерде кыз турмушка чыгып атканда сүйүнбөш керек экен. Биздин кыздар кат кырып күлүп нары бери чуркай берет го. Жок, ал уят болот экен, мен күйөөгө тийип атам деп сүйүнгөн уят. Ичинен сүйүнүп атсаң дагы сыртыңан капы болуп ыйлап туруш керек экен. Кыз жанагы жыргар жерде ыйлап барат деген ошол. Анан бул капы болбаса, анан мен өзүм багыштадым деп айтыш уят болот кыздарга. Жаңы келген келин болсо. Ошон үчүн вакили болсун. Түшүнүңөр туугандар. Ушуну ишке ашыргыла. Анан чечендердин дагы жакшы бир жери бул Кавказда, жалпы Кавказдын бардыгында. Кечел интернетте жүрөт. Ошондой эки тарап болуп салгылашып аткан болсо, аларды бир нерсе дара токтотот экен. Жолукчун аял келип, жолугун башынан ала койсо, бардыгы көзүн ала качып, эки жакка бөлүнүп, согуш токтоп калат экен. Анткени жылаң баш аялды караган харам. Жибраил алейхиссалам болчу. Жибраил периштедей болуп. Эмне кылат экен? Аял келип эле башындагы жолугун ушинтип эле жолугун ала кайса, жылаң баш болоору менен эки тарап бардыгы көзүн ала качып, эки жакка бөлүнүп, согуш токтойт экен. Бизде анын сайын согуш күчөп кетти. Кудай сактасын. Мына ошол дин ошол. Ошол дин. Динди окугандан максат, үйрөнгөндөн максат жөн эле угуп коюш эмес. Жашоого ашырыш деген. Ошол үйрөнгөн ишке ашканда, практикаланганда ошондо өзүнүн маңызына чыгат. Ошондо биз окуган динибиздин практикалаганда ошонун маңызын билип баштайбыз. Ошол Кудай Таалам каалаган жашоо. Мадинатис салам. Тынчтыктын шаары. Бул эмне? Адамдар илгертен философтор өздөрүнүн китептерин жазып беришкен. Bir мамлекет болсо, эч бир ууру болбосо, коррупционер болбосо, мародер болбосо, чалганчы болбосо, бардыгы жакшы болсо, ушундай коом курулат экен. Ушуну кантип курабыз деп бүтүндөй муфаккир пикирмандардын бардыгы ойлонуп келишкен. Бирок аны бир гана ислам куруп бере алат. Алар өздөрү билбестен Мадинатус салам, салам шаары деп коюшкан, ал ислам гана куруп бере алат аны. Исламга чейин эле ойлонушкан. Мадинатус салам, саламдын шаары болсо депчи. Ал качан ушул айткан динибиз ишке ашканда. Жашоого киргизиш керек. Уккан нерсени уктуң, маалымат топтоп алдың, ал өзүңө зыян гана болот. Кыяматта сага күбөлүк берет. Үйгө бар, ишке ашыр, жаша ошону жаша, ошондо жакшы.
Bir taksirimiz var, meclis salat. Kişinde bir nerse kursa aytat, men elestетип атам. Не elestетип атасың? Men ушуга жашашым керек, кийин ошону курушум керек дейт. Ана мен ойлоп койдум, бул молодец экен бул. Үйдү кура элек, элестетип ошого жашап, анан куруп баштайт экен да, элестетип алып. Биз эмнеге үйрөнөбүз жашабай ислам менен? Биз да жашашыбыз керек. Анан кээ бир адамдар бар, барып, аны менен мушташып кетет, муну менен мушташып кетет. Анан ал сөксө кошулуп сөгүшүп кетет. Жок, сенин айырмаң илим окуган адам. Сенин айырмаң намаз окуган адам. Сен жашоодогу бардык адамдар менен бирдей мамиледе болушуң керек. Сен ошолордун бардыгынан жакшымап үйрөнүшүң керек. Пайгамбарыбыз капырлар менен сүйлөшкөн эмеспи? Жөөттөр менен сүйлөшкөн эмеспи? Акмактар менен сүйлөшкөн эмеспи? Тең элип андан да качып түшүп кетесиң, андай болбойт туганым. Андай болбойт. Сен мусулмансың. Сен намазың бар, ыйманың бар деген маселе. Анан дагы ошо интернетте бир нерсе жүрөт. Bir Arap жигит апасы самолеттен келсе, билем тепкичтен түшкөн үчүр капар апасынын бутун өп атат да. Азыр көп мода болуп кет, апасынын бутун өпкөн, атасынын бутун өпкөн. Эми өпсө өпө берсин. Бирок бейиш энен таман астында деген сөз бул апаңын бутун өп деген сөз эмес. Эгерде ошол кээде ширкке чейин барып калышы мүмкүн. Биз жүгүнгөндү макулдап атабыз. Ниет түз болуш шарты менен. Ал эми сажданы ниети түз болсо да болбойт деп айтабыз. Ошонун үчүн апасынын бутун эңкейип өп атышат, ошону апасына соопчулук кылам деп түшүнүп атат. Ал туура эмес туганым. Ширкке чейин барып калышы мүмкүн. Атасынын буту, апасынын бутун кимдин буту болбосун. Сажда ширк ниет түз болсо дагы. Апаңын бутун өптүңбү деген сөз, бул урмат кылдыңбы деген сөз. Өпкөн айткан жок. Ал эмне кызмат кылып төбөңө көтөр дегенди айтып атат. Анан саждадай кылып ошентип жерге жыгылып барып өпкөндө бул ширк болуп калышы, ошону этият болуп айтышка түшүндүрүш керек. Энени урматтайт, ушинтип коет. Бирөөлөр түшүнүп атат, жанагы жетимдин башын сылаган бейишке мени менен ушундай көп чогуу болот деп айтса, анан барып башын сылап коюп кетип калып. Жок. Кереги жок сылаганың антип. Тамак аш бер, кийим кечек бер, апасына үйлөн, ошентиндерди бак. 2-4 катын кылып алып дагы ошолорду бак, ата бол деген сөз ал. Анан күнүгө жетин баш сылап коюп, бейишке ушундай кирем деп андай эмес. وفي لا يكلم عبده أو امرأته أو صديقه أو لا يدخل داره إن زالت إضافته وكلمه لا يخنث في العبد. Emi Eşmat'ın kuluna söyleveyim dedi. Ce anın ayalına söyleveyim dedi. Ce anın dostuna söyleveyim dedi. Ce anın üyüne girveyim dedi. Gördüğünüz anın da vatat. Anın degen anıkı bolbay kalsa emne bolot dese, yok oşolorga süylöse kasam buzula beret. Birok anın kuluna degende kasam buzulbayt deydi. Anın kuluna söyleveyim dedi. Kul azatlıkka çıkıp gitti, barıp ağa söylegen bolsa kulga söylese kasam buzulbayt eken. Birok anın ayalına söyleveyim dedi. Ajırashıp ketkendeyin barıp ayalga söylese kasamı buzula beret alı vakta. Antkeni kuldu statüsü görüldü. Anın kuluna söyleveyim degende kul mal katarı ketotpay bir yerde. Demek anın eesine urmat kılbayım degen mani. Eesinin silası etine sök sal degen söz. Demek kul azatlıkka çıkkanaga söylesün antkeni kul emez. Alemi Eşmet'in ayalına söyleveyim dedin, Eşmet talak verdi, ayalı köçüde ketті dağı dile söylesün bolbaydı. Antkeni al ayal özü hur erkin bolçu, al özü var. Eşmet'in ayalı degende oşol ayal Fatima degenele sözlele deyip. Ci anın dostuna degende dostu da erkin adam, ökö dost buluşup ket bildin. Ökö muştaşıp ortasındağı eşigi koşuna eken anın tosup, dual tosup, bul biyaktan çıkartırgan, bu biyaktan çıkartırgan bolup kaldı. Dost bolbaya kaldı dep barıp söylesün kasam bu antkeni. Al dostu degende dostu çoğun adam ele. Anın üyüne girveyim dedin, üyün satı verdi. Bırak oşo koroğa girveyim degen, oşo koroğa girsen emne kasamın buzulat deydi. Muna uşul jerege çeyin mutala kıldık. Bugün tülöbüz bolup kalıp aş jep kuvara olduk. Oşon üçün inşallah keyin saktulantıp naraka yol ketdi. Ötüp ketebez. Kağıtları belgili.